Приехал в Украину в 87 год. Тогда еще маленький был. У меня 20 лет. Украинаға 87 сенеде келдім. Ол вақытта яшыдым. Мен 20 yaşındам. 2 yıl Глир adına okul yurtunda okuyordum. Кеманеде çalaydım. Увлекался играть на фортепиано. И у меня свои произведения даже в институте находятся, которые я Medeniyet написал. institutuna kırdım ve fortepiyano oyunun avesleniyordum. И после того Советский Союз развалился. İnstitutta menin yazılgan isimlerim belli var. Medeniyet И решил institutunda. остаться в Украине, работал как переводчиком. Очень много сейчас прилетают сюда в Украину Ondan учатся. son Sovet Birliği silingenide yaşayış başka olgan. Ukraynadan kalıp tercüman olarak çalışmaya karar Я verdim. учился, я знаю, что образование в Украине очень сильное, очень хорошее. Есть врачи, которые закончили в Украине у нас, в Украине, да, из Йемена. Они сейчас хирурги Ukraynaga работают в Лондоне. okumak için çok bala keli. Menimce o kadar halklarını özünde kabul etmeye Ukrayna için Если zor. учеба здесь была Men Ukraynada слабая, okuyordum. он бы не мог Men туда bilem, ехать и onda tahsil работать. pek Много güçlü приглашали ve людей yaxşı. с арабских стран, лечились в Украине, и очень выдающиеся Yemende врачи, Ukraynada tahsil algan большие, очень hekimler var. хорошие. Onlar Это şimdi не London'da комплимент, cerrah потому что olarak сам своими çalışarlar. глазами видел, Anlarsınız как mı? они Germanda операции okul делали, zayıf olsa da o anda даже gidip стоял с çalışması ними da. во время операции. 99% было все операции удачно. Arap ülkelerden çok adamlarını davet ettiler. Я Ukrayna'da защитил tetebilini диссертацию Bunda yaxşı hekimler var. Ben bu международные tahsilini отношения между almadım. Украиной и арабский мир. Мой проект в Украине, чтобы укрепить отношения Ama между kendi Украиной gözlerimle и ularının арабским миром yapkan во всех ameliyatlarını сферах. görgen edim. Ameliyatında bile ularını Создал ayakında вот культурный duraydım. центр. Когда открыл, его называл международный арабский Ameliyatlarının культурный центр в 99% Украине. Сейчас нас muvaffakiyetli приглашают в Арабские Эмираты, в Чары, чтобы мы представляли Украину. Men halkara münasebetlerinde Ukrayna ve Arap alemi mevzusunda dissertasiyonu yazdım. Benim leham, bu sağlarda Ukrayna ve Arap ülkelerinin arasında münasebetlerini iyileştirmektir. Почти вот это то, что мы занимаемся, и дальше двигаемся. От этого культурного центра открыли... Medeniyet merkezini yarattım. Açkanda onu Ukrayna'da halkara Arap merkezinde adlandırdım. Программа Йеменская республика. Şimdi bizni Arap Emirlik'e davet ettiler. Çaralarga Ukrayna'nı takdim etmek için sergisini tek Ukrayna mevzusunda yapmak isterler. Bizim için o ahır bizim sizge müracaat etmeye lazım. O hazır olganda, siz bizge yardım etmenizni isteyimiz. Nasıl onu yapmak, teşkil etmek oyludur. Bunu yapamaz ve hareket etmeye devam edemiz. Bu medeniyet merkezinde mektebini açtım. UNESCO programması, o Yemen'in tahsil nazirligi. Bu mektep 1. sınıftan başlap 12-sine kadar okutan. Ukrayna'da halkara Arap mektebi. Ukrayn tilini yaxşı bilmeyim. Çünkü men Sovet Birliği vaqtlarida kelgende o zaman Ukrayn tili olmagan. Bunu yetiştirmek kolay değil. Yaşında menin mektebinde. Ufak balalar Ukrayn tilinde endi laf ettiler. Ondan gayrı Arap tilini de bilirler. Elçihanemiz olganda o vaqt maliye sahada çok dönümü olacak. Her bir ülkede elçihanesi olganda tesir etubu başlana. Как должно быть. Там народ у нас добрый, тут народ добрый тоже. Я расскажу вам одна... Ve çok ziyaret etmek gerek. Mesela Ukraynalılar Arap memleketlerine ketsinler. Araplar ise yüksek seviyede, yani nazirler, müdürler, üniversitelerinin rektörleri gelsinler. Ukrayna'da din farkı asılda duyulmamakta. Bunda halk çalışa ve ulge keti. Ukrayna'da dinlerge gerek olğanı gibi münasebette olalar. Bizim milletimiz iyi yürekli. Bunda da adamlar öyle. Ben sizge bir şeyini anlatayım. Ben onu unutup olamayım. Ben medeniyet institutunda talebe olganda bir Ukrayn bayramı olganıda ve yatakhanede odamda ben bir özüm edim. Benim sızcağım vardı, kimse yok. Bir kız komşum kapına kakaydı. Bildi ki kimse yok, tek men bir özüm. Çünkü bayram edi. Tuzunu soragan, sen hasta olganını görgen edim. Sana ne oldu soragan? Men deyim, sızcağım var. Rakının meni yakıp sabaha kadar menin yanında oturaydı. Onun için bunu unutulmazsın. 15-17 yıl evveliydi ama kayıt etti. Sanki tünü benedi.
Харкивде едім, Одессада, Винницада, Житомирде едім. Епсі бұл. Башқа жоқ, чүнки асылда вақтым жоқ. Бізде башқа шерде еш олса біле, менің мүждішлерім анда çalışмаға кете. Мен есе мында утурам, өз ішлеріні япам. Украинада оған шей кімседен бекленмеген, ама біз яқшылыққа инанамыз. Чүнки Авропада Украинаның ерлішігі яқшы, оның үшін базы ішлеріні тоқтатайдық. Ләкин әршінні дігіл, бұл атышке ерке соғрайжақ. Полония, Алманияда еве бұл меселеден еркес янажақ. Екіншіден білесіңіз ма, халқара малие меселе пейда оғанда, бұл ер күшік мемлекетке тәсіреті. Чүнки Америка, Бүйік Британия кеби девлетлер бар. Оны Бүйік өлке деп саямыз. Ve bizde ufak memleketimiz Ukrayna gibi. Бір вақытта çatışma olabilir. Endi onu halkı özü de korsete. O buna nasıl münasebette. Eğer o bunu beğenmese, kimse onun fikrini dinlemez. Ve bu mevzular için kızmağa gerekmiyor. Çünkü bu meseleler çokça çetelden gelirler. Onun için kasvetlenmeniz, her şey yaxşı olacak. Eğer kıyın olsaydı, ben birinci bundan ketken edim. Поэтому спокойно, и все будет хорошо. Если было плохо, я бы сами беремся, если что, я бы убежал отсюда. Яны ел. Бұл байрам бізге пек тәсер еті. Мана біле. Ескі еліні бітіріп, яны елға кіресін. Украина бұту шеріні güzelleştire. O keyfini көтіре весінки әршей темізлене. Яны шекілді енді çalışasın. Mesela яны елға барғанда қуанған адамларыны көреміз. Мен алыштым енді. Мұнда халк шенлі, мераметлі, бақ сағлық тілейміз. Мен айтам, жоқ, айтмайым. Сөз берем ки, оларда тынч olacak. Донбасста ер ерде тынч olacak. Украинаға сөз берем. Оны құрчалacağımız. Малие ve sanatсада қол тұтармыз. Әршей яқшы олмағанжы. Я обещаю Украину, что мы поддержим ее в экономически, и в культурный, пока мы еще на месте.